igi struggle wogirimo muno worye nko mu butegetsi bwa dictatorship nko ya president Yoweri Museveni n'ekibina cye cya NRM urategwa kwitwara uramanya ngo tukatandika kwandika ekibina kitu umwaka uguhwire twaturi kuza kumara umwaka almost ekibina cyandikaga tukazo kuba tuzire ngo ekibina ati muze kuronda signature within 1 week twabwine signature zone abuko baletaga nka district gani kumizona twatuzina rero batandika kuterera abantu bite simu batandika kubateganisa batandika kubatinisa batandika kukolesa ba diso ba jiso polisi amahe abantu bona baje ngwitwa mpo mutureke biteshe kutwitira hano ezi conditions turimo turi kuza kwigura kibina icya opposition zirazitorobe kwihaho kuko bakugambira waza kureba Honorable Kajinda ukareba Honorable Salamu Musumba ukareba Honorable Kamara ukareba Honorable Mwijuke aba bantu tibasya mu opposition wareba General Mugisha Muntu agatandikira mu kishaka akari kurwana isobote kano Dr. Shiza wese agatandikira mu kishaka ari kurwana isobote bakabire bagize ngo reka tuze kurya n'abantu abareyendeza nanye namwe nkabire ndazayo unshomire munonga ibitabo mjini Proskovia n'ibitabo byinji mu tino tine bitabo hano buryo muri hanuya yo kugira ngo ya crossinga kazo mu government ya Museveni tureka turaba hakiri nangwa state minister so konka struggle eyitu niyo kuranga umuntu wa Uganda yashemererwa mu Uganda tibantu bace munonga barashemererwa mu Uganda cyo cyo kureberaho mwe waza kureba nk'emirimo ya district abantu bampurikize aha district zitu yino muntu urabasa kutunga umurimo wa district atatugire kutunga umurimo wa district ndahurira ibyo bushawuri byo ndakira kubanda amanyamunonga abantu bakira ku nterere simu Dr. tuyambe tutunge imirimo njye none amanyayo konka baragira ngo umurimo gwa nasi ni miliyoni 3 zo mushara ezo gugura kandi nabwo tori shuwa ngo baza gukuha umurimo gwa Dr. ni miliyoni 8 ugwa teacher wa primary orosho ni miliyoni 2 n'ingisha kurugira district ugwa teacher kuba head teacher orete kushashura miliyoni izira ikina n'ingitano n'ibindi unarebe byorugamba no biham records kini bya government ni from my people because I represent the people of Kabale municipality barabarangambira ngo Dr. twagira mu district service commission kandi naje ngo yakabara ko ati baraplying muri Kabale umwe baraza handi bazokumpa district zone babaza Western region babaza Rango region babaza Ankoro region emirimo ya district nangwa niyo mu government yemwe nayo kugura umwana ishaka muhere sente ninga nyina yatunga ubwegese yashoma primary kuba primary zitabonira birebi yazo mu secondary yazo mu university harugayo ndijo mwana uwayibire bizama P7 akibe bizama asini ya 4 akibe bizamu asini ya 6 awurira yarugayo yatuga n'umurimo kutunga umurimo gwa government uri wagenzire kurungi ishaka kuguzana kabira ko kumutwara mu ishomero umurimo gwa mu burira nibwo buringanizo buturi kugamba zo mu marwariro wayiko mu marwariro ninga nangwa katwa zo mu agriculture nyowe ntungiro chance yo gukorera hero ya Uganda kakorero mu ihanga rimwe bareta Swaziland umuhinji wa Swaziland season yo kuhinga kwerayika government mu bintu bishatu icyo kubanzira mu tractor yabusha uko bire bigombe byabo harimo n'amajuta icyakabirira mu ensigo iramuha seed icyakashatira mu fertilizer kunkano wo ryo muhinji nuko efunke cyane cyembata nangwana na dizampa umurajurira na operation wales creation uyaza kugira ngo niwo muhinji wa mpane uroye fire kwiho erija itakapa arutoki rwawe egire ngo this is a demonstration farm etina cyatiriho nabusha nadiz yukora zo mu cyaro cyawo kangambira ngo orutocoro nangwa itinda manyiwo mponda tinda oraruga kungarasa kubaleba umuhinji ningo mulisa ndega semba ure iwe mpa example mwo kushogojiro hariho mushija wo witu
ninga hariho umuhinji wo witu government ekamukwata mukono nico kitumire yagira urutoki ruboniye ompo example emwe kora ajimpe ndamanga government kuzira abinji ekikoko kirija abantu beyiye baronde jambia bagite bateme bitoke bagire ibyo byange baje ngo jambia mu gito mu muriro bateme byange ngo hati ngo tukateme bitoke katutabike bitoke tubiziki nabyo byange ngo reka tukoleze kashenda byange mpaka bakozire nko kuba basa bakoleze nkari ya wakame wakoleza ki mpaka no kweya taro extension workers tari henchi buryo mwene kweyo mu Uganda